Bio Haso na kvizu i voditelj mu postavi pitanje. Gdje je Isus otišao iz Betlehema? Kaže Haso, ne znam, da nije u Tottenham? Muž i žena iz Bosne otišli raditi u Njemačku, a ni riječi njemačkog ne znaju. Šalje ona muža u prodavnicu da kupi rebarca i muž se vrati sa rebarncima, pa ga ona upita, pa kako si im objasnio šta ti treba? Podigao sam majicu i pokazao im rebra, super, idi sada po jaja. Mlada žena koja se nedavno udala priča sestri. Imam 3 novosti. Jedna je užasna, druga je košmarna, a treća je dobra. Počet ću od užasne. Našla sam blokić u koji je moj muž upisivao imena žena s kojima je spavao i još im davao ocjene od 1 do 10. Užas! Kakav perverznjak! Da, a košmarno je to što je gomila zapisa nastala poslije našeg vjenčanja. Lijepo sam ti govorila da on nije za tebe. Ne razumijem šta u svemu tome može biti dobra vijest. Meni je dao ocjenu 9, a tebi samo 3. Ulazi Mujo u kuću i kaže, Fato, pakuj se, dobio sam na lotu. Fata viče, super. Jel da se pakujem za planinu ili za more? Mujo odgovara, kako hoćeš, boli me briga, samo odlazi odavde. Sretne žena jaranicu u šetnji čaršijom i nakon par minuta razgovor krene prema kćerima koje imaju, pa se žena počne hvaliti, ma ona je super dijete, bila najbolji učenik, najbolji student. Trebala se puno odricat, ali je završila fakultet kao jedan od 5 najboljih u generaciji. Odmah je dobila posao u privatnoj firmi, pravo dobro, kao referent za početak, ali je brzo do šefa dogurala. Eno je sad pomoćnica direktora. Kako tvoja mala? Druga žena slegne ramenima. A i moja ti je kćerka švalerka jednog gazde u privatnoj firmi, ali ti ja to ne znam tako lijepo ispričat ko ti. Bježe Mujo i Haso iz zatvora i moraju da skaču u kanalizaciju. Pošto je bio mrak i ništa se nije vidjelo, kaže Mujo Hasi, Haso, ajde ti prvi skoči u ova govna, pa mi onda reci dokle su, da znam šta da očekujem. Ovaj skoči i dere se odozdo. Mujo, do članaka su! Skoči Mujo i zabije se u ona govna sve do grla. Mater ti tvoju, što si me zajebo? Upao sam do grla bolan. Jebi ga jarane kad ne znaš da skačeš na glavu. Krenuo Mujo na bazen i stigao do ulaza kad vidi Hasu. Pita ga, gdje ćeš ti, Haso? Kaže Haso, ma idem kući, istjerali me s bazena. Mujo se začudi, što te bolan istjeraše? Pišo sam u bazen i odmah me izbacili. Pa šta, kaže Mujo, svi pišaju u bazen, ne kontam što su tebe izbacili. Ne znam ni ja, jedino ako nije zato što sam pišo sa skakaonice. Sjede Mujo i Fata na kauču i gledaju televiziju, kad će Mujo odjednom, Fato Bona, koliko si ti mene puta prevarila? Fata šuti i sjedi, a Mujo opet pita, Fato, hajde reci Bona. Fata i dalje šuti, a Mujo će nervozno, Fato Bona, jel čuješ šta te pitam? Fata ljutito odvrati, de šuti malo, stalno me prekidaš dok brojim. Sretne Mujo Hasu na ulici i sav iznenađen pita ga. Bolan, Haso, pa kako to izgledaš? Na licu imaš puno ogrebotina i masnica, ne možeš ni da stojiš. Hajde vodim te kući. Jesi li poludio? Pa od kuće i dolazim. Sjede Mujo i Fata u restoranu i jedu. Fata se ufleka pa reče, vidi me, izgledam ko svinja. Mujo, a još si se i uflekala.
U radno vrijeme žena sreće na ulici svog muža koji je u ruci nosio buket cvijeća. Sva bijesna pita ga, kome nosiš to cvijeće? Iznenađeni muž odgovara, sekretarici. Žena je na ivici histerije, dere se. Znači tako, sekretarici cvijeće, a ženi ona stvar. Muž sliježe ramenima. Hoćeš ti onda cvijeće? Idu tako Mujo i Haso ulicom i Haso pita Muju, je li Mujo, šta bi ti volio biti u drugom životu? Mujo kaže, konj! A tek će na to dodati Haso, Mujo bolan, pa ne možeš dva put biti isto. Profesor, koliko je 2 plus 2? Suljo, 4. Profesor, sjedni 5. Suljo, znao sam da je 5. Otišli Haso i Huso u Njemačku da zarade malo para. Kroz par godina vraćaju se oni kući. Prvi je stigao Haso. Svi su zavidjeli njegovom novom Mercedesu. Sretne on Husinu majku, jedva ga prepoznala. Kad je pita, gdje je moj Huso? Kaže Haso. Eno ga, ide vozom, odgovara gospođa. Pa gdje će voz parkirat? Sjedi Mujo u kafani i pije kad naleti Haso i sjedne za njegov stol. Gleda Haso Mujo kako već brlja jezikom, pa ga upita. Jarane bolan, svaki si dan pijan, pa šta radiš to? Mujo se nasmije i odgovori. Haso moj, ja ti to iz zdravstvenih razloga. Haso ga zbunjeno upita. Kakih bolan zdravstvenih razloga? Šta bulazniš? Mujo odmahne glavom, otpije gutljaj i objasni. Vid vamo, Jarane, rakiju moram popit za cirkulaciju, pelinkovac za želudac, pivo za mišiće, a vino za krvnu sliku, pa ti ostani trijezan ako moš. Mujo i Fata završili u mentalnoj bolnici. Jedan dan se oni šetaju kraj bazena i Mujo padne i pođe se gušit. Fata skoči i izvuče ga i spasi mu život. Sve je to posmatrala glavna medicinska sestra. Sljedeći dan dođe ona kod nje i kaže, joj, imam jednu dobru i jednu lošu vijest za tebe. Dobra je da ćemo te pustiti iz bolnice jer si bila hrabra i spasila mu jin život. Loša je. Mujo se objesio u kupatilu s kajšom. Kaže Fata, ma nije se on objesio, to sam ga ja stavila da se osuši.